Sponzor ovog videa je Trak Tehnik Živinice, najbolja adresa za nabavku kamionskih dijelova. Poštovani gledalci, dobro vam večer želimo iz studija Stabrajz. Vi ste na mreži Paučina, a ovo su vijesti. Novi zemljotres zabilježen je kod Lukavca. Iscurila je gnojnica. Sinoć je bio potres i u Jablanici u dubini od 2 km. Prema svjedocima, treslo se i u Hrvatskoj. Ovo je ukupno 926. potres u proteklih nekoliko dana. A najjači je bio na području Tuzle 4,2 po Richterovoj skali, prema informaciji RSG radija. Dok je Tuzlanski BA objavio informaciju da je zemljotres bio jačine 4,7 po Richterovoj skali. Pa da se dogovorite! U Splitu je lopov hakirao bankomat da mu izbacuje novac. Kako saznaje Slobodna Dalmacija, nešto iza ponoći lopov je došao do bankomata i skinuo jedan dio prednje ploče iznad ekrana, te se spojio na unutrašnje instalacije. S prijenosnog računara davao je bankomatu upute za isplatu gotovine. Pokupio je znatan iznos, a pritom nije znao da se uključi alarm koji je obavijestio nadležnu zaštitarsku kompaniju. Nestao je s lica mjesta, ali je bankomat nastavio izbacivati novac. Pozvani su policajci koji su skupili oko 70.000 ili tisuća rasutih novčanica. Iz bankomata je navodno odneseno više stotina hiljada ili tisuća kuna. Baš kao u američkim igranim filmovima, policija uvijek dođe na kraju. A kad smo već kod pljačke, u Srbiji je također bila pljačka u jednoj trgovini u Kragujevcu, no radnica, hrabra radnica, pretukla je ovog pljačkaša i otjerala ga. Imamo i snimak te finalne borbe. Daj ovamo, gaj. Daj bre. Alo. Maš. Tamo luda. Idiote jedan. Grupi migranata iz Pakistana i Bangladeša zagrebačka policija izdala je rješenje o povratku u Bosnu i Hercegovinu. Ma ja! To su naši migranti, šta ćete vi susjedi? To su naše izbjeglice i vrati tamo odakle su i došli. A da vidimo šta se to zanimljivo desilo na hrvatskom primorju. Jedan stariji gospodin ispraznio je kantu punu fekalija u more na rezalištu. Sve je smrdilo, a na naše sramite se rekao je, ma sramite se vi. I nastavio svojim putem, rekla je jedna od turistkinja koja je bila tu prisutna. Piše šibenik.in. Pa ja, napad je najbolja odbrana. A je vam to poznato? Imamo i snimak kako je pješak nastradao na pješačkom prelazu u blizini policijske stanice u Srebreniku. Ono što treba istaći jeste to da čestitamo ljudima koji su bili u blizini, brzo reagovali i pomogli unesrećenoj osobi, a posebno vozaču koji je brzo izletio iz svog automobila i odmah provjerio je li sve u redu sa gospođom koju je udario. Sjajan gest vozača, odličan gest vozača. Čestitam, momčina, svaka čast, evo čestitam ti još jednom. Bravo, veliko bravo. A i vi, poštovani gledalci, nemojte ako budete u ovakvoj ili sličnoj situaciji, nemojte pomagati ljudima, ugledajte se na ovog gospodina vozača iz Srebrenika. Svaka čast. Prva povorka ponosa održana je u Sarajevu, dakle u Bosni i Hercegovini, 8. septembra, dakle u nedjelju. I prošlo je bez incidenta. A i šta će nam incident? Ne treba nam to. Neka ljubi kogod koga hoće. Neka ljubi kogod koga hoće. Neka ljubi kogod koga hoće. Kada pričamo o paradi ponosa, rećemo i to da su bili neki gosti iz Srbije. Jednog nećemo imenovati, zna se koji je, nećemo ga imenovati.
A ko je pjevao na paradi ponosa u Sarajevu? Parada! Manojlović. U kvalifikacijnoj utakmici između Rumunije i Španije, tokom minute šutnje za kćerku selektora reprezentacije Španije, Luisa Enriquea, dio rumunskih navijača nastavilo je pjevati, a neki su čak izviždali i bacili petarde na teren. Svijet je zgrožen. A šta će očekivati od Ciganije? U kvalifikacijama za odlazak na Evropsko prvenstvo u fudbalu reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon što je pobjedila Lichtenstein sa 5:0, u Armeniji su poraženi od istoimene ekipe rezultatom 4:2. Nakon te utakmice, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, Robert Prosnečki, podnio je ostavku. Jebi mu mater, da sam na mjestu Begića, ja ne bih prihvatio ostavku Prosnečkog. Počeo je Ćiro i nastavio. Sve što se dogodilo, malo ko je očekivao. Nedavno sam sa Prosnečkim razgovarao i bio je veliki optimista da ćemo otići na Evropsko prvenstvo. Rekao je trener svih trenera. I upravo je Ćiro. I ja kad sam dao otkaz kod Braca došao i kaže ne usvaja se. Nego ti Prosnečki zasuči rukave i radi. Zovi igrače koji zaslužuju da se zovu, a ne tamo neke babe iz Arabije. I objasni igračima da treba više da se zalažu. Ko neće zaoho i napolje. Hrvatska nakon što je pobjedila Slovačku u Slovačkoj rezultatom 3:0, gostovala je u Azerbejdžanu gdje su očekivali lagan plijen. Međutim, na kraju su se ipak morali zadovoljiti samo nerješenim rezultatom. Azerbejdžan, Hrvatska, 1:1. Ni reprezentaciji Srbije nije bilo lako u ova dva kola kvalifikacija. Nakon što su poraženi u Beogradu od Portugala rezultatom 4:2, u Luksemburgu su došli do pobjede od 3:1. Košarkaška reprezentacija Srbije na svjetskom prvenstvu u Kini u prvoj fazi pomela je sve svoje protivnike. A onda je stigla Španija, a onda je stigla Argentina. Argentina je preko Skole srušila Srbiji snove. Ovo mi je škola i drugi puta ću pametnije. San im je bio da igraju sa Amerima u finalu. Bez obzira što je Srbija ispala od Argentine, ipak će se sastati sa Amerima, ali ne u finalu, već za 5. mjesto. U posljednjoj trci večeri u sklopu meča Europa-Sjedinjene Američke Države, mješovitoj štafeti, još jednu pobjedu Europi donio je Bosanac Amel Tuka, fantastičnim finišom u posljednjoj izmjeni. Mješovita štafeta sastojala se od 2 žene i 2 muškarca. Prve 2 izmjene su trčale po 200 metara, treća 400 metara i posljednja 800 metara. Uz Tuku su evropsku štafetu činili još Patrek Domogala i Jezika Bjanka Vesoli, Njemačka, te Igan Baumgart Vitan, Poljska. Europa je u konačnici dobila duel u Minsku sa 724,5 prema 601,5 bodova SAD-a. Čestitke našem Tuki. A za kraj pogledajte i jednu simpatičnu pjesmicu koju su otpivali hrvatski navijači jednoj bebi u Slovačkoj. Će reko, za potočićem ti, žali reko, žali srcem ti, žali svi seko, ne je potok taj, možda vas se sjedio, i dalečući kraj. I plaće zeko, za potočićem ti, i žali zeko, žali srcem si. I ne znamo dalje. Bye bye. Sponzor ovog videa je Traktehnik Živinice.
najbolja adresa za nabavku kamionskih dijelova. Među uspješnijim trgovinskim firmama u Živinicama sve značajnije rezultate postiže prodavnica kamionskih dijelova pod nazivom Trak Tehnik. Nalazi se na 2 lokacije u središnjem dijelu Živinica iza robne kuće Omega, ulica 25. novembar, blok 1 i uz magistralni put 99. Više informacija možete dobiti na telefone 061 950 822, 061 394 082 i 035 774 310. Trak Tehnik.